Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga bangsamiya kipagadatan, sulangunan wan o mga Muslim. Yang kaiman tuwagaw ina ika 20 Agusyaw sa giyang kaiya Sha'ban. Giidi tano di kapaniyata ang mga Muslim. Mga pagariya yang kaiya kapaniyata na titudun na kumalabud na di tano pakarganan ang mga ginawatan. Ayaw unutan tano nagyang kuto ini pamang doora katano Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asuan tano sa giyang kaiya kapaniyata. Digo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu al-iddata 30 yawma. Ayaman ini mga pagariya nagyang kai apitor Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dua pagukitan tanu sa giyang kutwa ka pemuasa tanu sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Digo Nabi ya pusa kanu amay ka makailay kanu sa ulan. Nagubuka kanu at digo Nabi tanwa Muhammad amay ka mailay ni ukman peruman yutu su'id al-fitr. Ginani paganay apagukitan tanu mga pagariya. Umaylay tanu sa ulan kataya apaman na sumanga ulama tanu napaman na miya kadagkalakiran sumiyong sagiyang kaiya mga darpa klaro nirano nagyang kutwa kakilaya sa ikuulan na ayamala nagyang kaiya barm adna mituturutan wa mufti na upama pugiyang kaiman tuwagawi napaman na maturuiran amyelay sa ulan na insya Allah na mapita nagyutod ni pagampaganay agong isagiyang kaiya bulan na Ramadan. Digo Nabi tanwa Muhammad upama ku kadilungan rakan aya maana na da amay layawlan na aya suen tanu na sempurna tanu. Digo Nabi tanwa Muhammad tarutupan yo subilangan Sha'ban at 30 gawi. Naginambu mga pagariya dua-dua agiyang kaiya pagukitan tanu di tanu papakarganan ang mga ginawa tanu. Ang tanu may isa ang mga Muslim sa giyang kutwa di tanu di kang gelebaka sa giyang kutwa simba tanu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala bulabawron agiyang kai Ramadan ang tanu may isa sa giyang kutwa kapemuasa tanu. Mga pagariya pagni tanu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala matatap tanu sa giyang kuto kapugunuti tanu sa iku mga suguan rakatanu o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagni tanu sa iku Allah misampay tanu sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.